Jezivo, pevač Ljubomir Perućica proslavio se u takmičenju Zvezda Granda, nakon čega je počeo sa nastupima, a na nekima od njih su mu se desile i razne neprijatnosti zbog različitih profila ljudi sa kojima je sarađivao. Bilo kako bilo, Perućica kaže da se svi promene kada okuse koju kap alkohola, a ako na sve to imate i prgavu narav, lako dolazi do nepromišljenih situacija, nepovoljnih okolnosti i incidenata. Iako je više od onih lepih trenutaka, Ljuba kaže da ipak ima i onih koje nije trebalo ni da se dogode. Čak se desilo da su se svi svatovi tukli između sebi i da nismo znali gdje da pobegnemo u tom haosu, a bilo je trenutaka da kolega tik pred kraj svirke pokupi sav bakšiš i podeli ga kako je zamislio i donese nazad, kaže Perućica za 24/7 i govori da nema kraja neprijatnostima koje je doživeo.